Сейчас я это покажу. Gökçin. Тэр цаа хурц хэл батэр гэж. Terrorista. For one person. This is also not much expensive, but expensive. Полная так. This is Emirates Palace. In the left side, this is Etihad Tower. Takes me back to a better time.
나샷. 오, 이거 개밀 때는 줄 알았지. Et enfin, votre directeur de croisière, Valerio, vous invite au spectacle de ce soir, Viva Variety. Une raison de plus pour ne pas le manquer et qu'une surprise spéciale par notre équipe d'animation pour vous sera à la fin du spectacle. Donc, ne vous attendez pas. 되게 타에 안사람 담배 무슨 농기는 뭐 개비 무척 걸리는 일을 지금 개보 전립하고 다육 지은 알아보 있고 삼수 कॉल से बनू भैया कॉल जाएगा So some of the things that I do, you know, so we're not Gel. תראה את הטטריס. רואים את הטטריס? Let's go.